Mathayo, nitasoma Mathayo 9:23 mpaka 25. Nitasoma Biblia Kiswahili. Yesu alipofika nyumbani kwa yule mjumbe, aliona wapiga filimbi na makutano wakifanya maombolezo. Akawaambia, ondokeni, kwa maana kijana hajakufa, amelala tu. Wakamcheka sana. Lakini makutano walipoondoshwa, aliingia akamshika mkono yule kijana, akasimama. Zikaenea habari hizi katika inji ile yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunapata habari ya Yesu Kristo aliingia katika nyumba ya mjumbe mmoja ambaye alikuwa amemwita. Na alipoingia alipata kijana amekufa. Watu wamesanyika wanafanya maombolezo. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu Kristo alipoingia alikuja na ujumbe tofauti. Alipofika aliambia watu wote ambao wamesanyika pale, ondokeni, kwa sababu kijana hajakufa, amelala tu. Waliposikia hivyo walimcheka sana, wakaona kama kwamba anafanya mzaha, sababu waliona kijana amekufa kabisa, wamelala hapo, wamefanya maombolezo. Sasa kinachobaki ni kufanya maandalizi ya mazishi, kuzika mwili. Lakini Yesu anakuja na kusema kwamba ondokeni, huyu kijana hajakufa, amelala tu. Wakamcheka sana. Lakini kinachonifurahisha ni kwamba maandiko yanasema makutano walipoondoshwa, Yesu akaingia ndani. Alipoingia ndani hakufanya shughuli nyingi, alishika tu huyo kijana mkono na kijana akaamka, na hiyo habari ikaenea katika nchi yote kwamba Yesu amefufua kijana aliyekuwa amekufa. Wapendwa, nataka tuamini jambo moja, ya kwamba wakati tunapatana na shida, kuna watu wanaingia kuna watu tunaalika katika shida zetu. Wanakuja kutusaidia, wanakuja kutuomboleza, wanakuja kutupatia advice, wanakuja kutushikilia. Wapendwa, shida zingine tunapoalika watu pasipo kualika Mungu, wanaokuja wanakubaliana na hali vile ilivyo. Wapendwa, unaweza kuwa umepoteza mpendwa wako. Na mara mingi wakati watu wanapata mtu amekufa ghafla hivi, hakuna watu kukimbia waende wafanye maombi ya kuita Mungu huyu mtu aweze kufufuka. Wanakubali kwamba amekufa, wanaanza kufanya mipango ya kupeleka mochari na kufanya shughuli zingine. Ningependa kuchallenge wa Kristo, wakati mnasikia mtu amekufa, jambo la kwanza, shikaneni mikono muombe, kuna watu ambao watafufuka. Jambo la pili, wapendwa, kuna vitu katika maisha yetu ambavyo vimekufa. Wapendwa, kuna watu maisha yao imekuwa na matatizo ya ndoa zimekufa, kazi zimekufa, afya yao imekuwa katika hali mbaya, inadorora, wanaelekea kufa. Lakini sasa inategemea umealika nani katika hiyo shida yako. Kuna mtu unaalika anakuja kukubaliana hali, hakwambii tumuombe Mungu ili Mungu abadilishe hali. Wapendwa, tunapata ya kwamba Kristo ana uwezo wa kubadilisha hali yoyote ambayo hatuna matumaini nayo sisi kama wanadamu. Hali ambayo imeisha kabisa, yenye hatuoni tena mwangaza mbele. Hali ambayo imeisha kabisa, ambayo hatuoni kuendelea kwake. Lakini tunapomuita Mungu kwa jina la Yesu Kristo na kualika Kristo katika hiyo hali, inaweza badilishwa. Angalia watu ambao umeinvite katika shida yako ya afya, watu ambao umealika katika shida yako ya kazi, watu ambao umealika katika shida yako ya ndoa. Unajua ndoa yako inaweza kufa. Ukielezea watu wanapokuja katika kukuadvise, kukupatia ushauri, wengine hata wanakupatia video clip. Wanakuonyesha vile ndoa fulani ilikuwa hivi, ilikuwa mzuri, ikafika mahali ikaharibika, mwisho ikaisha kabisa, maisha ikaishia hapo. Sasa wanakusaidia kukubali kwamba hili limeisha kabisa, hakuna tumaini. Lakini nataka kuambia kitu moja, chukua hatua ya kuondoa sasa hiyo mawazo negative ambayo umepewa na wewe mwenyewe umejiweka na ukaamini. Sasa ukifika hapo useme, hii hali mimi siwezi, ninaalika Mungu aliyeniumba, Mungu aliyenipa hii ndoa, Mungu aliyenipa hii afya, aingie ndani aanze kubadilisha. Unapomwalika Kristo, kwanza ondoa ushauri wa wanadamu unaokuambia haiwezekani. Ondoa wazo ambalo liko ndani mwako ambalo linakuambia haiwezekani. Hiyo sasa unapoiondoa, kama vile makutano walipoondolewa katika nyumba, na umwalike Kristo akuje sasa na ujumbe wake, mabadiliko itapatikana. Hiyo imani unahitaji kuwa nayo, ya kufuta mawazo ya kutoamini, ya kufuta mawazo ya kusema imeisha, ya kufuta mawazo ya kusema haitabadilika tena. Alafu uingie katika maombi, umwalike Kristo na umwambie, Bwana, hii hali nimekuachia wewe, maana mimi sina uwezo wa kubadilisha yote, lakini wewe una nguvu ya kubadilisha. Unapomwalika katika maombi, Bwana atabadilisha, utapata ujumbe mpya. Hata waliokuambia pole, waliokuambia haiwezekani, waliokuambia kubali, sasa kutembea wakiwa na ushuhuda mpya wakisema ya kwamba hakika Mungu anaweza.
Hakika Mungu anatosha. Sasa mpendwa, mwalike Kristo Yesu katika shida yako kwa maombi, kwa imani, hata kile ambacho unaona kabisa hakina matumaini. Hiyo ndio Kristo anaweza, maana wanadamu hawawezi.